de eba be summo wo Sompa television so sauti enka obono ni afumantem ne mu a Sompa 98.9 FM ekute mu anopai sa obono istia tachima ne kransa ene kintampone ne mpota mu nyina Sompa 90.7 FM so no ekute mu anopai na asante mantem ne nkwado nyina anopai Sompa 93.1 FM ekuta yemum ensam na so ye ne doso na poso enie mampani John Dramani Mahama ede eran mu bedu edin akwa Ghana mrasebejafo se so mo gi wo mutumu a wo mo emeye adwuma na bam se asoafo na no pay ye bebobo edin so ede amamo ena hemfu binum e wonkra pompene mantem ede atogya se de honorable okuje to ablakwa ene COP Kofi Boache wo mo committee na ye friend oral wo mo eye no omo ene gye ho a enye ye kura titiru ene se efa ensase ene hompempena wade a ena okọ eye afa no southwest abaton pesua so ndc amanyuku ni dimu a ye tete se ndc mpanimfo ne ndc achitafo a ewo eye afa no southwest abaton pesua so mankranso ne mpotamum omo eche se police commander owo mu mpotamu onum no ene ne kire ya o se mfifimu koso e woni dwumadi a wodiye o na no abato a ye kokoto ye ne mu de asem na asie ntia ye bedwewrem ne ye di nkomo ena no pay abusia wenum ne afoforo pi na kikesie ni ne se kasia bia wo bia na no pay ye ba ne ye de aba besomwo ye de asede ma 21st clinic ye se osi atike ntiri na etwetwe wo tutu wo no mfo ne nkire ba bia ya sabia wo mu onuru e wo mfidie wanim di forward doctors ne nurses ya wo betimatu ye de na se ama wo e ye 21st clinic he Ghana fa na nyina ye watena ye ho no mu a ye soma no pay wie nwumra na dwodesium ene ye se atike ntiri ne ye ka ne sa no aya na abiri wani so na ye ntiri no afiri usisim so hu na ediafa oto na sesa na ediafa usirim na akosi na nkokum na afa na ntu na de akosi na mpo no so etimi ka otim ho ama bi kura 30 wheelchairs mu ene ade a abusafofo ne kire 21st clinic ya bere wonuro won fidi a ye de betu ase ede amawa yenkosorosoro no yenkososo so a besa so akwa ba biwe ne kwa na yese wo kwa wonsi eye unipadua ne mu bio abusia wonom ena etaye chia no peya bia wo bia ne yetimi aba ne aba besom wo medi ade na ya obo amale bia boga abusiafo enye bre no na finsam no yam boso emfa emamo anopei yede mo be hyase ede free mampani John Dramani Mahama na tena ye na mampani John Dramani Mahama agina tumi a o my Ghana yamamra constitution ne amamra ne nchi ama ne de ama no so ema wa power ra no makomako dubi se Ghana mrasebejafo edosodoso wunum na se fi ne kekawa bia ni wo mo ho a wo mo anyi wo no ntum no mo ebeye adwuma wo na bam emeboa no ama mfie na ye wo nanim na bai enyina brane na era no makomako du a ye ka ho asemi abusafo Ghana mampani John Dramani Mahama de krata akoma mrasebejafo no se eye opani bi etese Mame Linda Oklu se mrasebejafo no edosodoso no ne se bibia ni no ho wo haw bia ni no ho a na ne omo agina tum ama no akwa ye adwuma se osoafo a wono ene behwe nkrapompuni mantem no mo eso se Greater Accra Regional Minister Mame Linda Oklu na okọ eye omantifi mantem no mo a mekire Northern Regional Opani Ali Adolf John and mampani John Dramani Mahama bonidin se semrasebejafo no soso no edusodoso no a se fibia ni no ho soso a wo mo anyine ntum no nkoye omantifi mantem no mo esoafo mekire Northern Regional Minister oko otimantem a Opani John Kojo Japan na mampani John Dramani Mahama bonidin se mrasebejafo no ehwe a na se bibia ni no ho a ene omonyine ntum manoe na onkohwe otimantem no so emfama no se regional minister okofla mantem voter regional Opani James Ganu ena mampani John Dramani Mahama so di ni din akoma mrasebejafo no se bibia ni no ho de a omo enyine ntum na onkogina flamantem na onhwani nyina soma no se voter regional minister ena Mame Rita Akosua Ejei awote Eastern region epoemantem wono soso ena mampani John Dramani Mahama di ni din akoma mrasebejafo no se omonyine ntum na onhwe epoemantem no so emfa emano se Eastern regional minister okon of East ya Opani Ibrahim Tia
and Mampeni John Dramani Mahama Bodidin, son of Isosono, and Rasiga Fonin into Manway, now Uncle Hessamantam so Emfa Emano. Asantimantem, yediem, Dr. Frank Amuakohine, Dr. Frank Amuakohine, Kane, and I say, Enei, Church of 4 penny demand this Yamanukunu, Asantimantemu, Dr. Frank Amuakohine. And Mampeni John Dramani Mama Susono, and then the dear command Rasliga Fono, a phone phony, and a beer TV, you see. Aha, gentleman pa. Mujamono, one of Susuni dear command Rasliga Fium, some Rasliga Fono Gini Tumua, one cohe a year Asantimanta Muso, and fa Emma Mampeni John Dramani Mama, say Ashanti Regional Minister. Oko a Tifido Pue Mantem Nemua, a Tifido a Pue Mantem Nemo, observe for a year openi. Akamgri datus atanga openi akamgri dat danatus atanga and ativido poemantem no mechere upper east region and for Mampeni John Dramani Mama dini ekro se omo anyini ntum na ohweso emfa emano afumantem no ma me charity gardener and on also need call some Rasviga phone tum na omeye minister obehe ahafumantem no and Savannah region so penny Salisu bi awurubi Salisu bi awurubi Savannah region on also din and ekoye say empenin for jini tumwa like so no so Savannah region so e dia mama mpeni John Dramani Mahama intebusia for rano makoma kudua mampeni John Dramani Mahama di omudin akoma mraswigafo no se mraswigafo no enhwe na se bibia ni wo ho a wo anyi wo entum emano na wo kohwe mantam no so emfa emano enonom sese so kika ne yemadi tie ni a like se mantam akoma kudu nsia no Manta makoma kudu nsia no emu eye edu ena mampeni John Dramani Mama apampeni for se omo enkohwe so emfa emana semi ye de akire se de omo vetin besi akọ ene se ne ye omo doso no besi akọ nyina no ebsafo ye de akire amunsam ye de ebebremo ye nto ansam no so mfomamo na informo enkonsam fufurum na mampeni John Dramani Mahama enra wonya wo soronko ewo na tena ya ewo eye enkrapompre mantam ne nyina eye chese LGBT so hu nturumu hu nsensem on beka hye ne so a mampani na nado danko akufo ado penso emrase ojafo koje mra ne tumu a na nke wo so de ne nsa kokko hyase ene obe ne kina be ne wiase na akwakopi o my Ghana court batan Supreme Court anya ne se Supreme Court mpanimfo be kire de yenye na anu ya ena wo mo de hu nsemo ebetu bigasere de se mampani bibie nse ne ho kwan so de ne nsa ekohye emra na se na samba kaya Ora Sam Jata Georgia, where Ningo Pram Raswe Gane, and a random bina semi, just umudi muntintima ye yodium, a war where Tika on Raswe Gefima, Raswe Gafone, etime editumu, na any da quaisam and penny John Dramani Mama bidia dea, enijina, na obabe sign. And ra, now wow, ya woman, na a Ghana Roman a soft na Roman fathers are Ghana yina, and a koye, a quasram and penny John Dramani Mama, when at Sana ye, I want crapum primantum, no modin trumun was me, a cartoon and him say, Uluma ye, where the yesha when you move, for setting to Masia, na emaya mra. Ebe hunu na manfo na ba manfo kokko na twe manfo aso obi obeye bibia ena mampani John Dramani Mama so yo ma no se samra we kura no wante ase se abai sa bre no ano ho no no etena ase ama nipa binu mom ena de samra we komra so ye fiem na ko se nka abai no a ena nke som di animu enka na se wo mo atena tena hyemra no wabra oha bia ema ho na so no enka achi obehwe so betu sa na mo no no mo agigi bibia tum kama amamra we aba be ye adwuma. So we want to assure you that we're putting in place the various appointments so that we can have ministers and other officials who are responsible for the security to take charge. And so within this week, we will do the appointments of the Minister of Defense, the Minister of Interior, the National Security Advisor, the National Security Coordinator, the proper human sexuality, it's quite a long name, proper family values bill. If you remember, there was a court case that injected the speaker from forwarding it to the president.
and also restrain the president from receiving the bill. Eventually, that case was disposed of in December, I think on the 18th or so. Yeah, so it meant that the injunction had been cleared. But as far as I know, the bill did not get to the president for assent. And so the convention is that all bills that are not assented to before the expiration of the life of Parliament expire. And so that bill effectively is dead, it has expired. I don't know what the promoters of the bill intend to do, but I do think that we should have a conversation on it again so that all of us, if we decide to move that bill forward, move it forward with a consensus. And probably it shouldn't be a private member's bill, it probably should be a government bill with governments behind it after consultation with all the stakeholders to see how we're able to move this forward. But it leads us back to the discussion we had that if we're teaching our values in school, we won't need to pass a bill. Abzanfonti weye mampeni John Dramani Mahama ni yetine nke weye mra na Ghana Roman asofo nyina Roman fathers no akwakosra no ewo na tena ye enkrapompene mantemu no mne ne kwakobo niema so na gege mrei enho asem kokopie mu a na ochirim de ne nko senke ye nka oba ye ne nka patim wode ne nsa hyase na enko okone baabi abzafo ye to aso yegusu a edem wo mampeni John Dramani Mahama na tena ye na mampeni John Dramani Mahama tena ye yedemo ewi na ode atudwase ade eda na koma so pa eye sebeye na asumdwi ebeba boko ene ne mpotemu se ade bia ede na koma so pa emra wo bontoa ewo eye 2024 elections ni mu no okan na oka se de ekoso oboko no enya de a o se nipa dasani edidi enomwo ne yedatwi ye ni se anka woda nti no amanfo binom chese o mbehye awomo enhye o se yedi wodo a dako beba beka enu nti na maboko nsensem no akwakoda na koma so pa enra otutu America ko boko abonten so we mra edikan ya obedi ade se mampani ebiewe otu anamo afrin krapompene mantam akomantam efoforo so no wa sha ade hye ne bosse na watwi ene na watwi edi yanim obeyi asoafo bi a eba no bombo ho nsensem a omani da ho no mo osu ehunu a omo ebeboa emakwan bia so asumdwi eyiniti agi akonya so e boko abonten so. Want to assure you that we're putting in place the various appointments so that we can have ministers and other officials who are responsible for the security to take charge. And so within this week, we will do the appointments of the Minister of Defense, the Minister of Interior, the National Security Advisor, the National Security Coordinator, the BNI Director, and all the others. When these appointments are made, I'm going to charge them to make Boko one of the #1 priorities that they attend and deal with. And so I'll appeal to you to exercise patience, exercise restraint, and to let you know that I am apprised of the issue. I'm going to deal with it, and I can assure you, have trust in myself and this administration that by the grace of God, peace is going to come back. Permanent peace is going to come back to Boko. So as my younger brother said, from here we'll continue to Abzanfonti weye eyemra mampani John Dramani Mahama duru boko abonten so no ne adehye ne nananom a boko abonten so ebotuma yedidi nkomo de da na koma so ne de opeso ye emasumje agi akonya tena so boko abonten so enonom ye to aso ne de mafiri mampani John Dramani Mahama tena ye na ye de mo akọ eye ensamfufuru mum namba kaya mampani John Dramani Mahama dinkunimu afi 2024 elections ni mu a na okeke ra no binom bom ekokote eye konomoti bia yesi ye from oral operation eye recover all lutu na jese krono dream ene apopo akoso nyina sabasum pedimfo yi entrase no momfi omani koatwa wi si omani ti asante mo pepe se jare bobo no bibia wawi omayi si ye japade si ye sika si ye sase si ye ka
sɛ yɛ dan bi no wafa baabi a wohyɛ bia si yɛ tokuro mu a ɔmo mfifi mu ne du mu ma ba mu na baabi a wohyɛ bia ɔmo yɛ mantam ne sɛ buru nyakokɔ a wɔde gya ho mfa no nkɔgyina mmara no na saa committee ya mampani John Dramani Mahama ti ye honorable Samuel Okudjeto Ablakwa emrase wejani owo emrase wejefie ma de hye wo North Tonga baton pesua so ene ye titire ni edi animum ene ye COP Kofi Boachenom ene chese mpedimfo pinu a ekeka no ho ne ade ade a na omadwuma omo aye ne kakra yi ena hemfu binum a wonkra pompene mantemo chese de ekeka kono omo ya trapo omo ya trahye se aje so mani antwa asase bi so obi yeso adwuma na chese o mani mu ni ene ya ban sase ene anya ne wo he ene ato no hwansam arahemfo no binom so chese sase ne bi wono mo a o ma hemfo no a ene jeje mu di ma nipa binom nyese bia wo ya no wo ya manyoni anase bia asase ne daye ntino na chenchene nchene a eye politics ntine ma no enya ye ohina owo okponglu ne nsem a ode tu dwani so wa ako odoi ne regent ewo pomlu ha na manya information say yesi ni mini mpanyimfo akoka say obi ekohia asase no so efse yedi nyini ekoso no me sumo obia ni mini nko obi minu yanom na ewo hoyi say no kro say nye no kro omunya ho enye say ebia me nko a me kasa obia ni mi nko ni ti se jaja na ya de no me friend no se die matidi wa bo me lawyer amania na abuzafo nti weye ayo hene popropo wo okponglo ena yete ne nke no eche susu no pani ba ko a ono susu eja wo ye adwuma wo enkrapompene mantem ono susu de ekoso na ninye ho de kakra epi so ma yense we went into it, then we realized there are some people using the name Aura, but it's not Aura. And Aura is a good thing for all of us, because if a government is taking something back which belongs to the government, which all of us as Ghanaians are going to benefit, it's good for us, but it's not that you go to private. abuzafo nti oja kwabrani bi ono so ye adwuma wa asase bi so wonkrapompene mantem a ase ye tata no kakra na no so no ede ne nsem AP so no na oral nsensem ya ena sofo pani a woda Open Arms Ministries ya no Kumasi abonten so North Central so brother Sentisake kire se oral committee no a mampani John Dramani Mahama etiye no wone ne ya adwene chese wone ne ya adwene abro so krono akoso wa mampani na nadu danko akufu adu abemu no ofi se sa committee we ya oral committee ya Okudjeto Ablakwa edi enimu no omo na beboa e ma krono ne agapade ani pa bia fom wo no yensa etimi aka e wo mayimu bio nyawo ba ya ka ban kan se la ba ya ku se se ku akai a impati tan ko da ku se ya ma fa ko and now the what's up they say tan ebe ko so pa ye ko ma do se se ma ga e ya pa tie no wo no we na Okudjeto Ablakwa ko ya ntam se case about the Kumasi camp. Kwasi na ebiasi wa ye ti nipa twibone na me dia do se ka ma dia ba e wo e na so eche o ma dia ba dia fa abuzafo nti weye eye sofo pani a woda Open Arms Ministries ya no Kumasi eye Central ena yete ne nkede kase ne kwakowie wa hafo no Southwest abaton pesia so mankranso asem na meken na NDC mpanimfo ene NDC ekitafo wo mankranso kire se police commander wo mo mpatamu ono no ene ne kire ya ne ma bi oyeye emra ne ye to aba ewi ase ni pa bi ne mutuo kasa wo mo prepraye no ene ne kire yan hwehwe ne nsem anye sa wo ene mpanimfo de ewo kremu deputy youth organizer ema NDC amanyuku no wa hafo no Southwest abaton pesia so ne nsem ode tu ye ne mu tell me in the use of Munyer soldiers up to now, cash on the bar, for soldiers kind of the buyer. And I'm saying, I hope poor any when you move into no more kind of accidents. Up to now, that you can't need a police station, can't that's what you say, Yamanuka say, can't see police station, since your money costs
Saka no mo de ba de be this abon car is police station sisi ya e betimi akọ ni akọ pin kokra car na ne de ye hu say saka na esu just car na say you suggest car mo de be this abon no ti be sire pin nti wei yɛ de akɔ so wɔ mankranso ne ahafo no southwest abato mpɛsua so ndc amanyu company mfofi sɛ ɛntwɛ yi wɔ abato no mu a ɛyɛ police commander wɔ mo mpɔtam wɔ no mu no ɔwɔ mo hwehwɛ ne nsɛm mu yɛgyina wei so no anɔpɛ yi nsɛm a yɛ papa no de ba bɛso mu no abusuafoɔ ɛne aberewa biara na si ase yɛ ne dɛna